Il-programm Erasmus Plus, immirat biex isaħħaħ l-edukazzjoni u l-esperjenzi ta' taħriġ fl-Ewropa, qed jiċċelebra t-30 anniversarju tiegħu. Skont figuri maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea, fis-sena 2015 pajjiżna benefika minn total ta' 3,590,000 euro f'għotjiet. Għotjiet li ntużaw biex 2,243 persuna setgħu jistudjaw, jitħarġu jew jagħmlu volontarjat barra minn pajjiżna permezz ta' 59 proġett differenti. Apparti minn hekk, 10 proġetti ta' kooperazzjoni bejn diversi entitajiet ħolqu sistemi edukattivi u għażżagħżagħ iktar relevanti u moderni b'rabtiet akbar bejn id-dinja tax-xogħol u dik edukattiva. Dawn l-entitajiet li ammontaw għal 49 kienu jikkonsistu minn skejjel, universitajiet, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, awtoritajiet pubbliċi u intrapriżi u bbenefikaw minn għotjiet li qabżu 2 miljun euro. Kien fis-sena 2000 li Malta ssieħbet fil-programm Erasmus kif kien jismu dak iż-żmien. Ċifri ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea juru li sa din is-sena 3300 student ibbenefikaw mill-programm, filwaqt li kien hemm 10,900 persuna li ħadu sehem f'Youth Exchange u 1,100 talliem li ħadu taħriġ vokazzjonali. Ma dawn kien hemm 8,100 edukatur u persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u 600 volontier. Fl-2014 l-iktar 3 pajjiżi li minnhom ġew nies lejn Malta kienu l-Italja, ir-Renju Unit u l-Ġermanja. Dan filwaqt li fl-istess sena l-iktar istituzzjonijiet li bbenefikaw mill-programm Erasmus Plus kienu l-Università ta' Malta, il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija u l-Istitut tal-Istudji Turistiċi. Il-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, Kultura, Żgħażagħ u Sport Tibor Navracsics innota kif dal-programm Ewropew qiegħed kontinwament jikseb records u kapaċi ikompli jikber. Erasmus Plus now covers 33 countries. It means that it's broader than the EU itself. However, with the new opportunities, we can go beyond even the frontiers of those 33 countries. We have virtual online language courses and opportunities for virtual mobility via internet, which gives the opportunity for all citizens from all parts of the world to take part in Erasmus projects.